Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Thunder Strike Football Club, kala peliam no ya ka Onyx Football Club, ha ka lempung ilakai football, kabala tep kum ka Graduation Football Exhibition Match, kabala pelong da ka Shillong College ne kasngi ka Arpapratrik Ujemang, hapo Madan JN Complex Polo Shillong, ringkat ka Jintrelang Bakatnat Sports and Youth Affairs Jong ka Sarkar Jila. Hakani ka jekun ka Thunder Strike Football Club, kala peliam no ya ka Onyx Football Club da lai goal lanot. Bat yakini ki goal nakabenta ka Skenhon Thunder Strike Football Club, layo thap do samla Baris Karsono, usamla Vicky Pawa, bat usamla Jerry Jr.